Selametsinler mi bağlar? Bugün biz ikinci atop metallarını tanısamiz. Endişe söz gezegin metalların özlerini bereyik. Selametsiz men biriyliğimin. Men akçıstı, jengil ära katты metalım. Meni teniz baldırlarından çenli kökünçlerin tabalasızlar. Assalamualaikum. Men Magnum. Senin her akçısı metalım. İgisi geçiğinin mıhtı. Uçu depterinin mığın bolğandı kalasın. Kakao işip banancı. Sonmen katar aska vaktida unuttu. Selam, men kalsimin. Menin tüsüm ak, және жеңілмін. Senin sүйегінің қаттылығына жауап беремін. Егер мықты болғың келсе, сүт ішіп, ірімшік жеуді көбейт. Сонымен қатар, мені жұмыртқа мен балықтан таба аласың. Hello, men 스트롱치만, men 아소추다 shumsah metalman. 갈지보다 단는 가슴나 쉬럽 지육는 모습도 보고나, 생는 다모나 류소사만. 게디의 마그니보다 단는 wo 나다 shum스스텝, 유기 유행는 가웃도 보나 저업 배댐. 보다 히스케데드는 보다 단나라 가나간다 러저 기프트만. Yani ikisi derim ağzına düşe, likemiye, likozoğluları doğumda mümkün. Tanı saat holu barhanda, pengi fibrozu uçkışı doğdu mümkün. Bonjour, men Barim. Men ақшты, жұмсақ, созылғыш металмын. Сендердің ми, көз бұлшықеттерін дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етемін. Егер мен болмасам, жүрек және қан тамырлары ауру пайда болады. Сондықтан, теңіз балдырларын, басқа да суаз төсімдіктерін, және соя бұршақтарын қолдануды ұсынамын. Hola, men Rajiv'in. Men aşıltıstı, radyoaktifti metalmın. Meni medicinada katerli esigarolarının yüde, naftravakanda, gamma terapiye de holanada. Men yüzünde tapanı falında da dayagan rokun. Sonuftan, menin sahpıl balakay.